Шаржаври лародуру строительство организации Зенеди Пурзадивня. Чевашкенери объект сенже эшчаранман. Апла булинде пуринде шириплетне ергене пахынза ишлемеле. Хальгивы гытра перле жузем хызеню минчителле взене минле бурнышланы бе. Ядарлы мерзене еплеряхты цабыны бе балашма строительство министерственже ишлегензем тереслеве духрещ. Паянхигун республикари стройка зенже твады бинде шичер жинышлет. Терлі материалу заглараган предприятий зенже тебер пилікшіре яғын. Россия строительство министерстве бе Роспотребнадзор шактыдым радарашаган зем коронавирус паан аптыра чердезе ядарлы ергене жиреплетня. Шавнамай чеваш ембышлых интевишне бурнышлаган Олег Николаев хужевебе яваплы ведомство рейдсене тухса жюреть. Первая хитерслевбе отдел фенстрой прилежуху бардаган радужный тада акварель микрорайон зене шитреш. Ешпа жухне маска зембе ишлеші строительзем. Уйрым ергене пығын малыне пурде хынықна. Эшчарынман малдан кебеге шлеппір. Ергене келеппірде температура вежеппір. Уткыра малдан де чим малдан убирать таваппірінде обрабатывать вещь. Каран ишлеме вышлаппірдока. Міле планзем болна графикран астава тумаспыр. Коронавирус перге хал берін пырдык улжуны зем бұл жеш. Піріміш маскада ғанаппыр хал. Техника безопасности, бутовка зенже хал урухла берін дезинфекция бұрмақ құрайд. Шинзем бухынаган пүлімзіне күне игехуд дезинфекциялеща. Алайне тада жахле геген шуду хадерезіне, алы хылы бізіне, тада ыты вырынзіне де ядарлы худыш пада задаща. Шакна пөдімбе журналда балырца бұраща. Пыға парындегінде мүлі ергелене паян әш бүшсім. Чынақта пығынза бұрашы бірін тада патшалық рекомендациясыне. Чынақта кашни жин күнда маска ба жүреші, хозин сылық не сықлаза эшлеші. Шактерслезіне строительство бірлежівізем уйрым ерге вағыденже хызен ішлегенезен сывылхне малды вырына худчырдезе ертереші. Шивық вағытра рейтпа шубашкарды да дашыне шубашкарды шүртер дываган кашне объекта шетме балыртна. Чавашенгыларым вале Алиса Александрова, Виктор Степанов.